Koe mahaki nima vae mo ngutú, hand, foot and mouth disease, ko ha fokoutua angamaheni ia me ha vailasi i he fānau te eki hū ki he ako. Oku ikai ke whekau aki ia mo mahaki nima vae mo ngutú i he whangamanu. Oku faingofua ai mafola ai mahaki nima vae mo ngutú i he fānau i iikí, fakafou i he talé mo mafatuá. Oku whaakamata ai mahaki nima vae mo ngutú aki ha mofi. Pea asi mai lewa ha whangaki i fo i moho moho, blisters i loto mo takatakai i he ngutú. E ala teke tekei e he whangaki i pepe mo e whānau i iikī e nau me akai. Oku ala launga ai whānau matuotua ange i ha mamahi ia ai ngutú. Oku whaasi ai whangaki i fo i moho moho i iikī i he ongo nima mo e konga ki lalo o e vae, mo e ngahi konga e ni ihi o e sino o hooki i leka. Oku ikai ke whaaveli e ngahi fo i moho moho ko e ni. Tauhi hooki i leka i api ke nau sai lelei pea mō moa katoa foki mo e ngahi fo i moho moho. Whakapapau oku lahi ai mea ke nau inu. Tau oange ha whangaki i mea huhua. Oku ikai ke iai ha whai to'o pau ke whai to'o aki ai mahaki nima vae mo ngutú. Teke lava o oange ha panatolo, paracetamol, ka pau o ikai mau e he o tamā ha fie maalie. Telefoni i ki he healthline i he whika noa walunge au, ono taha taha ono. Pe ave a hooki leka ki ha toko taha palofesinale ki he mo uilelei, ka pau oku. Nau velia pe oku ikai keke iloi a hono tupu anga pe ikai ke lelei e nau inu pe ki i hoko hoko e nau tuu mama o pe si hifo i he vae ua me he tuunga angamaheni a honau ngā hifo i taipa viviku pe oku ke hohaa kia nau tolu. Foki ki ha toko taha palofesinale ki he mo uilelei pe telefoni ki he healthline ka pau oku ke kei hohaa pe. Koe whānau oku nau mo ua i he mahaki nima vae mo ngutú oku nau whaafaka ake pe o sai lelei i loto i hawike e taha.